M Suna Sinu yang kai mathoi su bahanga marches de pangthokre mahiro ilising kya na saruk yaduna saklam khongchak su satkre Center ke lucing masing amad national media na notice ki miyoi singo second class citizen khanba khudak lep kada mena asu isi advisor phongdokre Sahi tara taruklom Zain Hospital special ward lera ki bi irom chanu Sarmila ngasi hospital thadokre Zelda lady with piece in a Zelda Tologa Mipan town and labor Namanan of the training people holder and Minister Govindas the Fondokre Amasung Mipan Tang than a himba Namnan and about Lomi Sumupung in Towat and Satok and Putok and the Hotna Sehana Medicom Apple Tokre Mayam Kurumjari Adom the Yang Bit Impact News ni Ayokram Somendro Nazik Pungza Sapabu Gimaru Pausing Miam the Pijari All Manipuri Students Union M Suna English Sing Machapan Humpumanga August Kuntaret ki Salam Kongchat Tawai Ponta Oikraba Athawa Nabakumar Nilamani Laisram Saubal Amadi Athawi Pramodini Gimafamda Ikai Kumna Utkre Kunaya Sida Ngasingasi Maksu Sinjak Mipan Tamu Pibam the Lady Miam Pangpam Tokwahag Fangan Naba M Suna Tengnaragan Hana Mairo Lubasig Secretary General Manjit Sarang Temna Tamlakli Ngasi M Suna Sindon Pangtokiba Yankai Matoi Subahanga Marches de Saklam Kongchat ki Mapungoi Saruk Oina Pisum Singh Students Memorial Complex the Liba Ningsing Kubam da M Sugi President Sanasam Subhash Chandrana M Sugi Firal Singhatki Tungda Ningsing Kubama Sida Lady Batau Batau Bisingi Mafam da Mahiroisa Kan Haikat Laikat Tamduna Ikai Kumna Utki Tungda Miam ki Kongsat Ama Pisum Singh the Haldun Satki Greater Imphal Gimaru Mafam Singh the Satki Miam ki Kongsat Adu North AOC the Level DM College Ground the Lotion ki Miam ki Kongsat Adu Saruk Amoina Saruk Yaki Mio Singna Manipur Gingam Kai Yaroi Manipur in the line permit system Chana Halu National Highway System the Rasniti Tobigano Highway String Kolau Kasu Lauki Ngasiki Mifam Miam ki Kongsat Adu da Northeast Students Organization Inisogi Chairman Samuel Jakwa All Assam Students Union Chief Advisor Dr. Samuel Bhattacharya Yauna Mapan Mahiroi Lup Kyag Mihut Singh Saruk Yaki 1965 na puwari ki tangkak ama ningsing jarakanda hairaba thodoksin na khoi ani suba chalam khu thondana ba aduga lamdam se leiriba mibum khudimang na chinjak ta me pal dangda ba aduga ining tam na khunai punchurol sagat chabangam ba adugu ma punchurol ma samgat na ba yankama thorok suba chalam khu pangthok pagi ba nungge ofum ne tar National Food Security Act namnam se daga men chana hanna ba honari ba aduga chanari ba ekasi aduga miam da maroina praja sing da phangandri ba sugumba ekasi marum da mantri MLA sing na makoina tawpham thok ta ba makoina hairoi da ba phum ke ama कोई political lifestyle कांदा हारिबा एक असिगी मरुमदा खुदुंग चाबा लौरिबसी कोई एमसुना एम अचौबा मूवमेंट अमखा कलोइनना हारिबा फंगुम तोको प्रजा सिंगी हक सिंगसे फंगनबा अकनबा मूवमेंट इंस्टीट्यूशन चंगसनबा सेम सारागा लेराय तार Yankai Mathoi Suba Chaklam Khongchat Satkraba Matungda DM College Campus the Pangthoki Thoramda Lamdamasigi Tunglam Satki Damag Miampuna Tengna Minasea Wahayasana Thoramadu the Sarugyaki Wangang Luisingi Maru Wafam Oina Cray M Suna Sinduna Pangthoki Saklam Khongchat ki Maka Tarak Oina Pangthoki Thoramadu da Wangang Luising English Sing Machapan Humpumanga the Lenama Punsi Rola Dudagi Housit Hen Awab Mayok Nare Mapalam the Sangak Pamitopna Lamdamasib Laksin Latuna Lamdamasigi Sana Kanglon Akai Lakli Haba Wafam Sing Tamnaki Pisum Singa Masadagi Miam Gyoba Kongsat Aduna DM College Campus the Tunglaba Matung Kongsat Adu Saruk Yaki Kongsat Loisingna Numitasik Madilena EPK Kongsat Adu Saruk Yaki Mahiro Nupi Masam Sung Nupa Masa Singi Marakta Masa Son Taratuna One Tarakpagi Mafamatu da Khan Lairiba Ambulance in the Laikanaki Matamsi Ningsing Makanda Yamna Nushiba Yamna Kamnumba Chief Commissioner Balaso Prasana Chief Commissioner Weba Madu second Apikpa Makangi Jaliwala Bag Aidu Wagani Kale M Suda Pukshin Sing Sebata Wu Akanaba Porkara Koi Lakaneb Kamdona Kosi Lepkadage Sapu Kalaba Samban Chena Kadaba Aduma Ingolamada Kona Kamai Tavana Purupsi Pangadagi Haiba Sumbagi Wakalon Sida Tungala Kadaba Ichasing Inau Singda Masugumbagi Wakalon Se Mamutana Kanbiu Matam Chana Lebaki Batabata Saruk Yabiu Haiwapam Se Hajaningi
Delhi government and North East state single lady bami singbu second class citizen gumna khalib as a kudak the talk kadabne hana all Assam students union ki chief advisor Dr. Samuzal Bhattacharya na phongdokre Manipur yaw na North East lady ba yellow mi khudimak na mafung fa constitutional right fangba ki khudong sab lai haina su phongdokre wafam singa si em suna sinduna yangkai ma thoirak suba chaklam khongchat thoram pangthok ki badu da saruk yaba lakhiba gamari lainana pawmi sing da phongdok ki bane Dr. Samuzal Bhattacharya na hai North East lariba yellow missing center na second class citizen gumna thamliba se neso asu amadi masiga puna satminariba North East ki mahiroi lup sing yab ngamloi darkar lairabadi masi thengnagani hantak ikui kuidana Manipur inline permit system ga mari laina ba amadi Tripurada yellow mi kanjana na ba khongchatami simina kya thokibada national media na tumina laikibas yam laibak thibane national media union government amadi angamathau singna makoina North East thamliba miyeng sumthokwa phai loinana North East state sing yellow mi singna thengnariba khudong sa da singa se afaba mai kai da thamba matam oire hana Dr. Samuzal Bhattacharya makha thana thamlakli The political leaders in Delhi, the bureaucrats, some of the intellectuals, some of the national dailies and national medias, they should change their mindset. We'd like to tell them, yes, here is also part of the country beyond Calcutta. That is Northeast, that is Manipur, that is Northeast. And here are also people residing in our own states. So they should reflect the issues of the indigenous people of Northeast region in a right perspective. What people of Manipur is facing, what people of Tripuras are facing. They should ventilate these issues in the right perspective. We feel very sorry and we have a resentment in our mind. Nakalam Ramda M. Sunasindan Yankai Mathoi Subassalam Kongchat Pangthok Libasi Achum Makongtang Hana North East Students Organization Nisog Chairman Samuel Jakwana Fongdorli Lamdamasik Miamna Sanan Basinjak P. Wydon Sanction Kibamiam Ihoda Laikidrabam de Asokapan Nankiba Sing Adu Ikai Kumna Utpama de Tungi Mirolda Atawato be Sing Aduna Laurumatodang and Nintina Kangan Fayana Samuel Jakwana Fongdoki. People who were demanding for the food, they were shut down, and so many people, 4 of them have died, and so many of them were injured. This observation by AMSU for so many years is in the right perspective, because we need to remember the martyr who has sacrificed for the right of the indigenous people, and also we need to have our own history, and also to let the future generation know of what the past has been doing and how we can chalk out the future. Ngasi Yankai Mathoi Subassalam Kongchat Kamari Lenana Manipur College ki NSS Unit Sinduna Lifesavers Manipur Amadisis Blood and Transfusion Service ka Kusam Naraga Idan Tabu ki Thorama Manipur College ta Pangthok Rena NSS ki Chirola Mana Hairi NSS ki volunteers sing amadi Mahiro ki ana Thorama du Saruk Ya ki Haina Chirola Sina Makatari Sahi Tara Taruklom Jawaharlal Nehru Hospital ki special ward lerak ki Irom Chanu Sharmila ngasi hospital thadokre politics ta amot pakya lerak libasida miyam su sena yi habase ekoi masel tin yotharaga khanthamina rasi hana hospital thadok lamdai da phongdok lamki mak na hai ki bada ngasi hospital lagi tholak libase ma ki makha ta ba khongjang gi anoba khongthang amane miyam ga loina makha ta ba khongjang sangsinan nabagi damak mafam sab amada office hang ningbagi apam phongdoraki September kitang kuntareta kina October kitang ani fawa Chandigarh pangthok kodorba Global Youth Peace Festival saruk yaba galoina na Manipur gi wang mada ma ki makata ba campaign sathan na ba hona gani lamdamas da awon mapuruk na ba hona bada hana mot mana da ba kya laikrabasu aikoi masel ama to oina sanction minan ba mathau tai hana su phongdoki lagleb assembly mikal asida saruk yan na bugi damak housing to yauna sem saba hauda ba gumbani hana mikal ga mari lena na hangba wangi pauku moina sarbila na phongdok lamki hospital lagi thorok laba matung da Kangla da sangduna thawni raba matung atopa mafam khara da sanglam laga langol da leba nature ki or center mada sat ki amadi numit khara ni leiraga ukul da su satning magi apam su phongdor ki leba ki dama kathokpa haiba waduga samnadana business ama oina politics si laihanna bagi phibam ori basima yam hong hanba habsi mathau tai politics mol ibsi da praja se na da yadi habsi khoi tin yo thamina rasi ban blockade hingsa da lo yumpham oiba tabi nabsu yaw da protest akhoi gi real representation yamna mathau tai akhoi gi administration system da ngasi si ta sengna awon ba positive oiba approach amagi da ma khong thangwa pungpham ni phawa khanminar si khuchamnar si na ta oida ba mayam khanbira masu khuting thokpira o hangdok minarasi
Manipur Police Written Test Successful Candidate 2013 ke Sandel JAC na sinunang si Sandel pangthokiba mifam amana laklib September ki tang ahum gi ahing nongyai dagi Sandel district pumbada pung nipunipan gi ban kauraga ni hana awaref laukre mifam asina Manipur government written test mai paklaba candidate simbu cancel taukiba ki thawom bu yamna kan yaning da phongdorakli government ki order adu khudak ta handokada bani hana su demand tauri ngase pangthokiba mifam da Naga People Front Cookie Student Organization amadi Naga Women Union Sandel gi mihut sing su saruk ya ki hari Zel da lariba lamdama sigi nupi sing na zel da ki tholak matamda mipan tang lan laiba ngaman na ba hantak sahi asida gi hawraga training pi ba hawraga ni hana Commerce and Industry Minister Govindas Konthongsun na phongdokre nupi sing asina zel da ki tholak miyamar tin mangamna ba scheme asigi khudong saba pi ga da bani hana nik thokhong Oknarel Temple da numini chumna sathaga da legal awareness program hawtokpu ki thoram Minister Govindas na phongdoki aikoina isa gi hak munna khanga da bani lafna leiba mafam sing da khundari ba myoi sing da asigu makal gi legal awareness program asina kana ba soidana pi ga ne hana minister na thaja ba thamki panba yai thoram ase Manipur State Commission for Women and National Commission for Women gi senthang makhada sin mani State Commission ka tam rahega State Commission for Women ka tam rahega ai bazir ba ha sidagi appropriate training so that economically independent holder yana ba masa se to kami de jai yana ba abar kusi ki sahi sahi imaging social stigma ba taru ba chali se sura training bhi rahega makoi bhi ya ba scheme so ye bhi kani hai na ai masimai na da tha ba jai Thauramada da saruk yakiba resource person singna nupi amadi imung kaisum sangda lairiba nupi sing amasung nupi amadi lo hariba hiram sing asida mot thamnaki nupi sing mathakta satharikba crime singi case samanga yangkai mathoi laiba gi manungda case summary marifutara mathoi de mai pakna loisim ngam khrehana Manipur State Commission for Women gi chairperson Dr. K Sobita na thauramada da phongdoki Safaba kunayama gidamak safaba imung haiba hiramasta Manipur State Commission for Women na nupi sing da mateng piri Manipur gi manung hunjina laiba mafam sing yauna nupi sing da ain gi oiba mateng pi nan da legal aid clinic su commission asina thu na hang laga ni hana Dr. Sobita na makata na thamlaki Women Commission ase sugadagi akoni crime asi soto khatanate mapoi nupi ba haksing asi nupi amagi angang amagi nupi angang amagi hakta mapoi da development any kind of development aspect da akoina amagi tumo to biagi tongsa kaya ma piri masigi mata masida akoina tongan ba gi vaccine ase lene jere haida mapoi da han already yakna thamira bas kim sing ase gi matena akoina pesa isan changdana admai to ga pena nupi kunai ni sapo kase porna ba su pena ona jagani Aikhoida Fisalon cha amadi khut sahib ki tongan ma gul lei haiduna sauthokpa ki mahuta eswar na pirakpa gun asidagi sel onthokna na bahona sayana Commerce and Industries Minister Govindas Konthojam phongdokre National Handloom Development Program gi makhada Thawbal District ki oina ahan manumpi humfu da phi saba machu sangbam sung designing gi training pi bagi thoram ma ga mari lena minister na mapalam da saba Manipur gi fige fanek Kayam pusalak liba si aikoina section habu matam oire hauzuki matam da nupi khakna phisa loncha tawgoda ban haba wafam madu natre pothok ena puthok tuna senmit londa mipan tang da mioi amamam oina na ba hona rasiana phongdoki Thawal district oina mioi listing ani training pi ga dabgi manung da lilong gi oina mioi chani da haidaba training asida khudong saba phanghan ga dawri Mahauron dagi akoi gi tradition oina lisang sutna akoi yung da saraga sela ba kangbu ne sin अखोगी मैतई की दमो हायरसे मैतई की फिगे फने से कोई कराई दगी लैरुनी मपान की लैब फंग नते अदुबु ngasiदी यामना किनिंगाय व पोती असम लोम दगी नतग अतोप देश दगी फिगे फने से का हाइपेट मानबा मसक मानबा पुसिला ई हाय शिक्षण बता बने कोई State asida Fragrance and Flavor Development Center ma Imphal District ki Nilakoti Food Park ta haukiba April ki tang mapanda Micro Small and Medium Enterprises MSME gi Union Minister Kalaras Mishra amasung Manipur gi Chief Minister Okram Ibobina hangdok pirambadagi Manipur gi entrepreneurs sing Lomi sing self help group sing yauna Manipur gi miyam da asaw kana ba piragani hana Directorate of Information and Public Relations DIPR na thadrok pasiro lamada khangalakli World Bank na sentang pi ka daru center asigi infra
infrastructure semgatnanaba food park asida lam ekar manga pire amasung Bishnupur district ki ningthokong awang da su lam ekar kuntra loksinuna leibaga loinana center asigi mathau taba staff sing su khangatuna training piba loire hana sirol asida maka tarakli Manipur atop state singdagi pusilakpa polam singda mipan tangliba si kokna ba lawi sing pukning thogat piduna sathok leba pothok sing puthokna ba Rajya Sabha gi MP MC Mericom na miyam da appeal tawkre Churachandpur district ki Khausabung DCC headquarter da ngasi pangthokiba mapan suba state level pineapple festival gi thauram da wafam asi Mericom na phongdokibani Athoi mitunglen oina saruk yakiba Mericom na makata na haikibada Manipur industry laitaba madi sathok marangkai na puthok ngamdabana atopa state sing gi pusilakpa potlam na lamdama sigi miyam na hinglibani adubu Manipur gi atopa state sing da pothok puthokibadi ngamde masi ngamnan na ba lamdama sigi miyam na thabak subagi hainabi thamduna pothok puthok patai amaromda ngasi pangthokiba kiwom festival ase state ki thak ta pangthok oirabasu kiwom masing yamna puthok taba si nungaite matung de hena puthok ngamnan na hona se haraduna ma ki maikai degi pangba yaba mateng panggan hena su thamaki State level Manipur pineapple festival hairaga karino karaino pineapple di sumaina huge pineapple thamuda ubne adubu asigi promotion tobusidi aigi motati kitang wat lap lairi pothok se handang yamdre hairaga ai mathang da tawroi hairoi busi mathang da kanna pothok se puthok ningai amuka honasi ai recommender ka oiraba tarabu di ai soidana bak mating pangani haibisu amuka ai thamjani Thasigi kunmapanda pangthokadaba supplementary teachers eligibility test for Maitai Mayek 2016 gi exam center lauthokle roll number 2 dagina 1499 fawbuna Johnston Higher Secondary School 1500 dagina 2504 fawbuna TG Higher Secondary School da 2509 dagina 3481 fawbuna CC Higher Secondary School da 3483 dagina 4183 fawbuna Anand Singh Higher Secondary School da 4190 dagina 4747 fawbuna Ibotonchana Higher Secondary School da 4750 dagina 5290 fawbuna Model Higher Secondary School da 5295 dagina 5777 fawbuna Ramlal Paul Higher Secondary School da loinana roll number 5779 dagina 6449 fawbuna Lamlong Higher Secondary School da exam center oigani hana Council of Higher Secondary Education gi chero lamana khangalakli Manipur government all Manipur Video Welfare Association the PK Thajaba Assembly mi pamamang pawuda thabak oina onthok tab tarbade lakadarba Assembly mikal mamang makal makha kya gi khongjang sing sangsilak lagani hari ngasi Manipur Press Club ta pawmi singa unaba mada association sigi spokesperson Muhammad Riaz na BDF sing gi honorarium da lupa lising amamam hengat pigani hana thajaba PK ba wafam ngasi pawba thabak ta onthok pidri mamang saida sathaki ba strike manungda tolop atai district singi hangat pi khrabak su Imphal West ki ngasi fawba hangat pidana thamle sahi nipan thabak toropagi manungda government issue topom thokpa polam amuk khaktamak tawbadagi ngasi fawbu tawbidri handak famgodarba assembly me famasada BDF ki oiba RRM sembidraga de makhal makha kya gi khongjang sangsilagani haiki BDF singi oiba rule and regulation da BDF सिंगी सर्विस सिक्योरिटी की नारकपदा येगकपदा नत्रगना ऑन ड्यूटी दा सीवन नाबदा सुगुमबदा लुपा मपियो हाइबगी रूल एंड रेगुलेशन दा मखल अमतगी यावरमदे अदुना हाइब सिंगसु कैबिनेट की लाकदरबा सही सिगी अरोइबे कैबिनेट मिफमसिदा हाइब रूल एंड रेगुलेशन सु सेमदोकपियु अदुगा मतिक चाबा खोगी ऑनरेबना सिंगबा तैते सर्विस सिक्योरिटी की दरकार लेब खुदिंगमक सिंगसिगी वरोइ सिलम पुरकमदब तारगदी जेने इलेक्शन सिगी मांगोइना कोइ मखल मखा केगे सिचुएशन सिंग संथिनबा वीडियो अफेयर सोशल सेम साब लोइजरे Regional Institute of Medical Sciences RIMS के डायरेक्टर के सिंगजमई दे लेबा मसा युमदा हैंड ग्रेनेड अमा पोखाई हंदन सिलंबा अदु माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की अर्बन गुरिल्ला यूनिट अमन सथरमनि हाना आइन थिंख्रब लालौलुबस की पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी कॉमरेड नोंगलेन मैते ने थादरोप चेरो लमदा सेंगदोरकली RIMS ta lubasin haukiba English ngani tarahumdoi dagi hauduna kupna yengsiduna lakpada RIMS ki operation theater asida semgat sagat pamata lairak tabana lairba miyamna awaba kya thengnare operation ki matam launan bahona bada senja thumja tauri operation theater matik sadab ki mingdalanai hospital singda satuna operation tauduna sendal lambi sathaba kya ase Manipur miyamda achawa awaba piri awaba se kokna number RIMS ki director amata na hona ba laitri thawang ase jenims ta su sab manai hana lubasin fongdorakli Maramasana RIMS ki Dr.
singna lanai ana layang sing da sat pa thingna na ba akak na ba kanglo na sem dana miyam da lauk thok pa ga loina kana da sairak pi ra ba ge habudu sayola magi manung da rims ki director na khangan ga da bani masung rims ki operation theater gi fiwam phagat na ba amade ana layang gi khulai sing mafung fa na sizin na ba yana na ba gi akupa kanglo na madi thaurang tausil ma manipur miyam na numit taramanga ni gi manung da lauk thok da bani asumna zenems ki director na so lup asina thamle wo wafam asibu ikai khumna ba ga loina na miyam da lauk thok da bani hana section wa thamlakli Zenems ki OPD da anoba counter taret hapsinduna miyam gi analayang da hena khudong sahal aga hana Zenems ki director Dr. Laishram Deven fongdokre ngasi Zenems ki A block ki conference hall da director Dr. Laishram Deven ga paumi singa unaba mada Deven hai ki bada hospital asina miyam gi seba ma fungfana tawna na bathabak tharum kya leptana paikhalak pa asigi makha chatar ko oina hairiba anoba counter taret hangdok pani hairi analayang lakwa miyam da ki feedback amadi comments sing lawbada counter yam da maram na miyam thengna ri khudong sa da kya se kokna na anabu counter sing hapsin biu haiba wafam sing thengna badagi miyam gi khalaga anabu counter tare na se hapsin na hauzik puna counter taramari suraga ni hairi lakliba ningthauka ba numitagi mathok taba tauba hogadoriba anoba counter sing adudi nupa sing go in counter number 8 nupi sing go in counter number 9 gaine gi oina counter number 10 differently able amadi senior citizen sing go in counter number 11 zenems staff amadi mahiru sing go in counter number 12 amadi nupa gi lab investigation counter oina counter number 13 amadi nupi gi lab investigation counter oina counter number 14 ni paumi singa unabad gi khudong sab laruduna Dr. Laishram Deven na hai government tolo matik chana piraba doctor singna private hospital laina lanai paisa tan ba tok piu haina appeal tauki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯔꯦꯠ ꯍꯥꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯁꯦ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯔꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯪꯁꯦ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔꯗ OPDꯗ IPDꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ Imphal West District ki Lamphel Sub Division ki manung chana laiba constituency manga haibadi 9 Thangmaiban 10 Uripok 11 Sagolban 12 Kaisamthong amadi 13 Singjamai gi voter ID card photo mayek sengba pisil hawda basing ngasi August 13 tagina lakleb August 13 fawda constituency sing asigi manung laiba community hall club amadi primary school sing hangliba photo collection center singda mayek sengba photo sing pisin biba yagani hana electoral registration officer SDO Lamphel gi chirol amana khangalakli matanga swaida break amalozage manipur amadi malem gi tongan i paw singa loinana break tag yamna thuna hanjarake impact news po megeng ta dun lebiu LM Dental Care. On the occasion of 3rd anniversary celebration, free dental checkup on 28 August 2016 from 8 am to 4 pm. Up to 30% off on treatment charges from 28 August to 30 September. LM Dental Care, Uripo Canteen Corner, first floor above Axis Bank ATM booth, opposite Iboton Sana School. Open heart surgery now in Manipur, only in Sky Hospital. Announcing free open heart surgery for children led by Dr. L. Sham Kishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 3rd and 4th September. OPD on 3rd September by Dr. Ajay Kaul, who has performed over 15,000 heart operations. For more details, please contact reception Sky Hospital. Lengsin birau Thangmaiban DM College Road ta laiba Eastern Suzuki da. Fangbiragani Suzuki ki gari macha sing makhal suna. Mafam sida Suzuki da train tarba mechanic singna ningthina service piriba servicing center gi khudong chaba amasung spare parts sing MRP rate ta fangbigani loinana irai laina loan loba yabagi khudong chaba su pizari ngasi maglengsin birau Eastern Suzuki Thangmaiban DM College Road Imphal. Unified Academy, Kwakathil Bazaar, Airport Road. I'm Sophia Warapon from Wangoy. My state rank list is 7th in the 2016. I would like to extend my heartfelt gratitude to the teachers of the Unified Academy. I'm Mamoon Roma. I got 10th position. For this, I would like to thank all the teachers of Unified Academy. I'm Sungkham Prem Kumar Singh. I stood 27th position in this 2016. I would like to give my full credit to this Unified Academy for their support. Break matungda mayam amana taram nokchari elona na bulletin sig makhataba pausing miyam da pijari
Apun Langthabal Lev, Langthabal Mantrikong, Langthabal Singthak Singha Kabui, Amadi Furamakong Nambul Mapal, ILPS Demand Committee na Sinduna, the Manipur Regulation of Non-Local Bill 2016 ki matang public discussion nama, August ki tang kunipan da Thong Amanbi Community Hall Langthabal Lev Makalaka da pang tokani hana, committee da ki thador ko siro laman haidi. Mifam masida ILPS Demand Committee sina kuan mafam da labab miyam na saruk yabiyu hai na su siro la sina makatarakli. Coordinating Body of Scheduled Tribe Demand Committee na sinduna maitai mitaibo India ke Scheduled Tribe ke list yaho lohaidana kuthang sarahem ki kongjang ngasisu Imphal East ke manung channel lebo wangkai angom lekai da leiba Wall United Youth Club ta pangtokhi tha se ki tare ta hauduna changchilaki ba Coordinating Body of Scheduled Tribe Demand Committee ki kongjang asi tha se ki kuntra mathoi pawa sathagani ngasi ki kongjang adu mahiroi sing amadi tongan lup sing ki miyoi kya su saruk ya ki Kangkul mutpa yana lairaba maitai furupasibu kanna nabagi amatangaira upai di maitai bu Scheduled Tribe ki list chalan man oigani hana Scheduled Tribe Demand Committee ki advisor retired Colonel R.K. Rajendrona kuthang sarahen magi khongjang sangsilliba asiga mari lena na fongdoki Lakliba September ki tang tara nipanda maitai mitaibu Indian Constitution ki makhada Scheduled Tribe ki lista chalhallu hai demand ki sarukam oina miyam gi khongchar ma chatkani hana Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur ki thador ko chiro laman hairi harbe khongchar asida miyam na saruk yabiyo loina na mifam ma pangthoktuna miyam gi recommendation lauraga government ultimatum ma pisana na thaurang tawgani hana su chiro la sina makha tari Ngarang ahing pung taranitoy makairom tab matamda North AOC de Labor Public Prosecution come Government Advocate High Court Office khangau dana mai haurak padagi office asigi sada marifutarat gi sangda mai na saktuna mangta ankre hariba office asida pune staff yangkai mari lairi amadi office asigi ka tara taruksu mai sakpadu yaukre mai longpo asida office asida laiba printer yawno computer set tara taruk amadi xerox machine mai na sakhi bagaloina na state government ki mathak ta lairba case singi se sangsu maina tumna sakre mai sakpadu horpa thengnaba miyoi singna hairak padagi fire brigade phone tawbada phone adu pairak tabadagi khoya thongda taba police personnel singda taki itungda police sing aduna fire brigade ki kambu sing adu purakpuna mai adu kannan bhona ki adubu officer sida lairiba NSA gi makhada leba case singi se sang yauna atopa case singi documents singchu kanma ngamau khide Panmi abadi harib officers ta government ki oiba security su piba laite loina office amadi gate ki source loan dona tamli bane Sidi amna isolated oina tongana leijaba keno ne haije ba hana high court all the high court ki complex ni ada sina koi gi integrated oina koi gi secretariat all secretariat new secretariat adadi security na chingma lang kaina leibu dumai na di leiba na tab ana sigumba isolated oiba yam maru di oiba say for example ching da leiba substations hairo akoi gi yamna maru oiba power line purei ba substation oiro na traga yamna lamhang tuang da leiba kala isolated oiba jaga sida sigumba tobira ga di who's the loser ultimately akoi government chudi akoi ruling oiba ya opposition oiba ya mujai mantri oiri hayeng atupa mantri ma lakpa ya government se di continuous process Nakalam the officers the head clerk oriba case subol na fongdorok pada maizak pada the office the leramba aruba case singe file su yaukre high court copy leram lagadi amuk recover to yagani adu leram da thok lagadi se sang singa se matam sipugi oina mangki ba yai haina fongdoraki koi Manipuri government gi against the high court case me ante sigi report case le le hayeng se sele be recording high court su le adu high court le ta ba se dang le ba adi department na moina court of putoga khana ga record me ama sithami ba loi chak yaw si pai de gi to adu mamang da sahi ani hong mang da koi se da police thamna ko na ba si sang haina ko na ba tawi si moina haitna VIP line gi ko haitna police marang kai le ba ai wa si le ba mo ji thaw gi police le ne kaya kan na miyam thajaba thajaba mai thane se adu mai ji tha bo rong da hai bu sing da le na koi mai ji kui dri ba sa oyan wa sing Directorate of Education S ki makhada saki bara Lalpol Higher Secondary School ki toilet sing numini kak sab horamnaga loisindana thambu school asgi student union na yamna kan pn da fongdorakli harbe toilet sab ki thabaga sinumi tarani ki manung da makhata na sab chat
ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 19 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯥꯏꯟ ꯍꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯥꯟꯠ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯥꯟꯠ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ All Manipur Elementary School Teachers Association की General Body मिफम फमखिबक लोइनना तोंगान तोंगान वारेप सिंग लौख्रे मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंग लेब एलिमेंटरी स्कूल ओजा क्याना सरुक यादुना इम्फाल की GM हॉल फमखिब मिफम अदुदा लौखिब वारेप सिंग अदुदे स्टेट कैबिनेट ना हौखिबा अगस्त 10 लौखिबा ओजा लिसिंग मचातरेट मरिफु तरुक की क्वालिफिकेशन स्केल कखतपगी वारेप अदु हंदोकननबा गवर्नमेंट मेमोरेंडम पिशनबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग दगी रिप्रेजेंटेटिव सिंग खंदुना कैबिनेट मिनिस्टर तरा नेथोइदा ओजा सिंग अचुंबा मदि अवाब सिंग वाकत चटपा मदि ओजा सिंग की अवाब से कोहननबा थबक पाइखत लक्तरबदि डेमोक्रेटिक ओइब खोंगजन क्या संगसिनबा हारिबो वारेप सिंग असिनी स्टेट कैबिनेट ना अगस्त की तांग कुंदा ओजा लिसिंग अमगा सात्रेक मरफु तरुक से ककपीख्रे डॉक्टर कया इंजीनियर कया पुथोक चख्रबदुम गवर्नमेंट की ओजाबु ngami haibagi matagum asigum scale se sangna pibiraga ngasi mu kaktat pibai bese yamna tawheidabu thongamani asigumba cabinet decision se review tobiu oja singbu nungsibiu samaj bu semjariba leibak bu sembada achobu thojang lojariba aikoi nungsibiu loinana thu motam da semdok piu haidana aikoi sarkar asida taksari karigumba हाइरिबा अखोइना तक्सन जगदोरिबा पोट असे अथु मतमदा थाव पांगथोक पिरक्तबा तारगदी कोइ डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग कया मथंग मथंग चंगजन जरकन मोरे हायर सेकेंडरी स्कूल अमसुंग थांगतोन हायर सेकेंडरी स्कूल साइकल अनि की वाट लेव इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग मेनखतनबगी थबक अथु मतम पाइखत पिउ हाना ऑल मणिपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन मणिपुर की एजुकेशन मिनिस्टर मदि मरी लेना बसिंग अपील तोरकली मोरे हायर सेकेंडरी स्कूल दा छात्र सिंग मतिक चाना तमलबसु ओजा की अवार्ड पदि असुकी मतिक लैरी अमरोम थांगतोन हायर सेकेंडरी स्कूल की ओइनसु साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट सिंग की ओइना ओजा अम फाव लैत्री लोइना कंप्यूटर सेट क्लरिकल स्टाफ सिंगसु अम फाव लैतबग लोइना स्कूल असिगी बिल्डिंग सिंग संगोन ग पांकक ओइरे हानसु एसोसिएशन असना थादरको सिरोल अमना मखा तारकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक मखाद लंगथबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियाम की फंगफम थोप साखथुंग फंगनरब होनरब लंगथबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए बु पॉलिटिकल की खुदोंग साब लौदुना तराउमदोय लंगथबाल की जिला परिषद मेंबर अमदी माइबम लकै ग्राम पंचायत की प्रधान लान होनरब होनरिब से तोकपियो हाना एमएलए कराम श्याम की नॉमिनी सोइबम ऋषिकांतन अपील तौख्रे ngasi sajing mairengkong leba mairengkong rising club community hall da paumi singa unaba mada ऋषिकांतन फोंदोरकिबदा नाफसागी मखाद लैरिबा सनपताप सिंह मतुंग इना मियांग इफमफम थोक चाकथुंग सिंह फंगननरबा एमएलए ना होनदुना लाखिबगा लोइनना सब कमिटी सेमननबा मिफम कौबदा जिला परिषद की मेंबर मदि माइबम लकै ग्राम पंचायत की प्रधान लाखिदबने हारी मसान तौजब मसागी आरान सिंह कुपसिननबा होनबदा पॉलिटिकल गो खुदोंग साब लौबिगनो हाइनसु थमलखली तसेंगना कनाना अफब तौई कनाना हुरानबगी थबक तौई हाइबजे मियामना साखिनी माथों मरों खंगदना मसागी अरानबा कुपसननब होनबदा यामना पॉलिटिकलाइज तब मोंगदा राजनीतिगी खुदोंग चाब लौनब मानबा थवोंगसिंग चथदब फै हाइदना आई थमजगे लंगथबालगी एमएलए ना करिसु प्रजागी चाकथुंग मननब होनदे होनगेना सुखंदे होच होनरोय अदुबु लान लान एलिगेशन तौरगा लान पचा तौरगा चार्ज तौबा हाइबसिमदी एमएलए दा नतना एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमएलए हाइबा नॉमिनी होइना चटलिबा अखोइदसु फील तौवे मरमदना मासी मतुंगदा अमु हन्ना तौदनबा निंगसिंगजरी थैंक मणिपुर इन्फॉर्मेशन कमीशन MIC की कंप्यूटर असिस्टेंट ड्राइवर मदि पियोन की आहांग फॉर्म खरा के दमक एप्लीकेशन कौरी फॉर्म सिंग असे के दमक मरी लेदब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिंग के स्पॉन्सर तौरब मियोय सिंगना प्लेन पेपर द मसागी मिंग लाइफम देर ऑफ बर्थ चिंग इरगा गेजेटेड ऑफिसर मन साइन तौरब पासपोर्ट फोटो अनि यावना मथंग थागी मंगा फावुद पिसिन ब यागने हाना मणिपुर इन्फॉर्मेशन कमीशन की चेरोल मन खंगलकली अकुप मरोल MIC की ऑफिस तगी खंग ब यागने हाना चेरोल असिन मखा तारी अमरोमदा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की आहांग फॉर्म खरा लौननबगीदमक्तसु एप्लीकेशन कौरी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द ममिंग चलब मियोइसिना अगस्त की तांग 19 सेप्टेम्बर की तांग अम फावगी मनुंगदा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इम्फाल ईस्ट की वैकेंसी असिस्टेंट का उनदुना अकोप मरोल खंग यागन हैनसु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इम्फाल ईस्ट की चेरोल अमना खंगलकली
Imphal ki Brahmapur Aribam Lekai Laiba Kongra Lapam Buddha Sarman Hauki Batang Kunmangada Atang Uchek Makalama Oiriba Black Soldier Kite Ama Maki Inkolda Sok Tuna Lairambadagi Unique Wildlife Protection Committee Manipur Sinaraba Matung Ngasi Manipur Zoological Garden ki Dr. Sarat Nandusing Bakang Bu na Yengsin Kre Asok Paduna Maram Oraga Matam Kare Layang Nan Bagidama Zoological Garden da Usekadu Sinak Rehari ADC Tripura ki Brai election da apun Tripura bu thugai duna tongan state ama same na badabi tawriba Indigenous Peoples Front of Tripura bu mighty bu piduna left front of Tripura na vote ka bada Communist Party of India Marxist Manipur na thagat phongdorakli Mikhal ke policy state asibu thugai na bahona basingi mayok tane hana cherol ama da phongdorakli nakal maromda haukiba August kulum doida Tripura da thokiba thawdogo dik matang da Manipur government na lakliba nongju mifam asida nainaduna MLA Minister Singh Wakalon amasung lawgadab Philip Singh Kanglai miyam mayek sing khangangadab ni hana International Peace and Social Advancement IPSA na thadrok pasiro lamada khangalakli Housing asino magi sanabagi pauda Maharaj Kumar Ganendrajit Memorial Super Division Football League Tournament upa kiamgai mai pakre All Manipur Football Association miyang makada Imphal East District Football Association sinduna PRY khundrakpam gi sanabung da sanab haukiba ngasigi taret suba lekta upa kyam gaina upsa pukhaw bu panjal ahum amada maiti ba pi bangam ki mesa sida mai pakra bu upa kyam gi panjal ahum adu TS Bonard Sonam Yoger amadi o Pitler ahum na chanki maiti ora bu upsa pukhaw gi amata ngara panjal aduna Y Nilachandra na chanki hayang tournament sigi nipan suba league match sanaragani All Manipur Football Association ke biyang makada Imphal East District Football Association sinduna satharkleba M Ibobi Memorial First Division League Tournament PRY Khundrakpam mai pakre hari ngasi PRY Khundrakpam ki sanabung da sana ki ba tournament sig mari sub match da PRY Khundrakpam ki sanaroi Prem Kumar na match ki yankai mari amadi humputra mapan sub min singda san ki panjal ani aduna NESU Kurai bu panjal ani sino da mighty bu pi bangam ki hayang football tournament asigi manga chu match sanaraga ni hana tournament asigi match commissioner na tadro pachiro lamada khangalakli District Sports Association Kaksing na sinduna Kaksing da sathariba 3rd Division Football League ta Lifeform Youth Association Wangu mai pakre ngasa sana ki league tournament asigi match ama da Lifeform Youth Association Wangu gi sanaroi M Emmanuel na match ki nifumari ba ni funipan sub menacing da panjal ani chanduna wavugai awang ka Youth Development Association panjal ani ama da mighty ba pi bangam ki match asida mighty hawro ba wavugai awang ka Youth Development Association gi amata ngara ba panjal aduna M budana Nifutaret sub minute chanki hayang football team mari nasar yadun chatharagriba league tournament asigi makhata match ama sanaragani Under 14 Boys and Girls AITA Talent Series Tennis Championship ngasidagi Manipur Tennis Association sindun Officers Club Lampel Pat ki Deko turf ta sanab haukre ngasi sana ke under 14 Boys ki match singda Rahul Pamai Neeraj TS BKS Abhishek Barua H Bhushan Shankar H Kalita Barua madi Gaurav S Hairba Sanaroi singasana magi lamba singbu mighty ba pi bangam ki loina championship asiki quarter final sangki Nakalamoramda under 14 girls ki hayang sanaga da baan ba semi finals da Y Agu madi Fukhan Erinaga ani ba semi final dana Sarmi N amasung L Linda anina lamba taunargani Humpuma thoi suba sar churchan sing KCSI CBE Memorial League Cup Knockout Open Kang Tournament KKCO K7 Kangkut Ilangum Lekai semi final sangkre Manipur Kang Association ki miyang makada Kaisamtong Kang Cultural Organization sinduna Kaisamtong Ilangum Lekai khabum lapu mantop ta chathar kliba tournament sing ngasisana ki mari suba quarter final da KKCO K7 Kangkut Ilangum Lekai apun bakangkut nambol bu yamna lakshana panjal tara da mighty bapi bangam ki Tongan bakang kutara nito na kang mari tong na kai na July kunipan dagi satar gliba kang tournament si an semi final da KKCO K7 kangkut ilamom na kaya mari klasa kay na kangkut anina tha si kuntra mathoy de lamba taw na gani
Matang asada bulletin ase tension jadrangi mangwaina headlines zamuna thamjari. Suna sinduna yangkai mathoi suba hanga masters de pangthokre mahiroi lising kyana saruk yaduna saklam khungche susatkhre. Center ki luchingba sing amadi national media na notice ki miyoi singbo second class citizen gumna khanma kudak lep kadabani haina asu ki chief advisor na phongdokre. Sahi tara taruklom Zen Hospital ki special ward lera ki irom chanu Sharmila ngasi hospital thadokre. Zel the lady benupi singna zel the thol alaga bipan tang dan leiba ngamanan na bagi damak training pi ba hawra ni hana minister Gobind Das na phongdokre. Amasung mipan tang dan hingba ngamnan na ba lawmi sumu pungning thawgat na sathok la puthok na ba hona se na Mary Kom na appeal tawkre.